ecyara atware akashitamo mwirewe akashoma kandi akareba ibyaragarike mu byarakora nebere kumungara sisi ndugu Akim ikigambo cha protecting the gains ukuri ndebyashirwaho ebitwakiriho nibiha ebyo niturinda ebare Bobs ebituri kurinda President Museveni kuyatekingera over power economy yitu ekaba eri enclave economy tukatushobora ninga turiyo mu umwani amajani tobacco copper the 5 C's the 3 C's and the 3 T's yes mbona economy yiteke ekeri in shambles haka ukaburi haka haruza amagendo nyonka hurana bagamba ho magendo abantu bakabatera line kuza kuronda basic commodities bakabatera line kuza kuronda kashukari batera line kuza kuronda amashita ubu bakabakoresa parafini haka abantu bakaba bashobora bareta batasiye mu magendo bashereka ebe bagitahigura bweno President Museveni ko yabandize kuija 1986 the first priority kwa kuri kutebekanisa economy yihanga ubu hati economy yihanga edaboringire mu emirundi 17 kurugakena na mukaga so ejune gain economy yihanga ekuzire kandi yone yongera gukora icya kabiri ni development infrastructure enguto zikatebekana amarwaro gayombekwa amashomero gayombekwa na gain eri kuchira y'umunonge kere mass line approach kugira ngo ubona abashome bona bajemwe bona bagiga hari actually hatekiruho no kurugumbuoro intasya yamaga President Museveni natugera ngo uruguto rurungi turukwija ku kumpereza intasya muka irwaro rurungi aho hakiri nimbasa kurwara nzo mu irwaro ndaguze ishomero rurungi abana banje bari no baza kushoma ahariho UPE hariho USE hati akaturetera na presidential skilling hubs so hatu noreba ngo tukaturiyo basics hati protecting the gains and taking a qualitative leap into high middle income status abo kuba hati turi mu lower middle income status Uganda kuzire hati naija kwija kutugambira umuntu nabasa atakuru koresa ubusinge butwine ukakoresa ubu infrastructure yitwine ukakoresa amashanyarazi gutwine ukakoresa ICT agamasima gutukutera twine easy communication twine internet twine websites za Facebook nachi wazikoresa uta so development endijo gain it protecting ni peace and stability peace and stability Uganda is a regional model country ahabo kuba itwe Uganda tushoza refugees for example hatin hosting 1.8 million refugees from surrounding countries Congo kwakuba butabangwa abantu birukangira kuno Somalia kwakuba butabangwa abantu mu Uganda bijo mu Uganda wazanka isingiro no shobero hariyo camp ya refugees abantu nibakura tubusinge ubu President Museveni aturetire na development so protecting the gains is hikirweho zikaziri deliberate basic bona bashomi bona bagimu hati twagera population yakura twagera obutare bw'ebintu bite tukora umupira za NRM harimo pan-africanism by the engel President Museveni yayosere nagamba n'obutari obutari kandi obutari obwo kutukugera pan-africanism twagishikiriza nko ku vision agine East African community ekegita ntuje kugera na strategic security ijo President abere nagamba aha Indian Ocean is it Indian Ocean the other ocean it's the Indian Ocean abantu abarisharo babura kukitegereza it is strategic kugira ngo East Africa yegite ayo sena tugambira East African Federation kuturwe kwegita East Africa yaba block ntutego kugira ubutari ko kuza bobuze wabo inente yawe waje kama wajera amate ngija kugera vari ahabo kuba no wa Kenya naba nagenda no wa Tanzania nagenda so ezo nizo gains ahitwikire twena mutugarukiye nyuma all right tugarukiye nyuma tujya kuba tuganisi hangari yitu so we are protecting the gains as we take a qualitative leap into
the higher middle income status. Ekyo ekiyashemba yogamba omuntu arasa kugira ngo after 40 years tutwakubye twahikiriyo mu byo higher income, higher middle income status, tutwakubye twahikiriyo. Hasn't it taken longer? You can't say it has taken longer. Nko mwana yarga kuzarwa okenda ngo imice na irikanga noba warenge migoro. Buri kintu kino bwire bwacyo. Uganda myaka 40 turi kugamba. Twinahi turigire nahi twahika. Wareba Uganda enkuru iwoting maye myaka yo nego nkani mangori yo myaka je ya President Museveni yabere president. Ningana wakashango ni nko mwaka gumu. Konka omunya Uganda orukumanya Uganda herigire. Kuza kukora buri kintu kajot free education. Nomangu akatandika n'abana bana twahendera tugambire bona kandi yabikiriza on primary education. Yataho secondary education. Yikiriza abantu kukora infrastructure at all levels, border to border, kushanga ngu twine nguto nungi. Twine amashanyarazi ntu exporting no ku exporting amashanyarazi mu nsezi twetorire. Tukabanza kutunga okuteganisibwa mu northern Uganda ba rebel group yakoni nayo karetaho obutakoraje kutereza kushanga ngu yanga ariyo nahatiriyo mu busenge nko kuriri kikatutwara obwire kandi kibantu twara na sente. Abanya-Uganda twine kumanya ngo umuntu agira stages zara bamyaza kura haza ni hangazi ne kura mu stages ryaza kura. Buri kintu cyo necyo rukureba ore otandikira haka yawe juruti nkatandikira mu nzo rukusheti nagerga mnazo muriyeji hatkanda abana kuba kuzire banja ngo igite kitushemereire ntwenda kutahweje ekikumanyisa ngo growth te kutwarizo barumwengo no gurika no teko kugenda step by step ojuche ngwenta sia yitwe keri nche munonga njangu yaza kuijo mu ihanga tukantungwa donor funding konka yeru kututambira cyo bwirobo tukatwineki mjenzo wanje yakugambire ngo buri kintu cyona tukatukitsimbira rene kuza kukitunga no manyo kubika shukari ngo ne yabarwire ngo mwana kwara arware no gwaranywa shukari hati abantu nubanga shukari baje yangira bonka bagirgaho konkate buzire sabuni tukatugitsimbira rene kuri kuza kurga stage yo kutsimbira shukari rene na sabuni owe mbaze kero nibatugira ngo hakara hamarwaro konkaga kagarho gaine population abana abantu bana batakufa aho butajemwa aho butareberwa konka hata abanya-Uganda tutungire okujemwa kare twatunga kushomesubwa tukinenda no kucebeza twatunga population ne kurabo bo abantu bakifera ha rete ibabe baferaho ekikumanyisa government amane ne gatom bintu kugumana imitya so twagira ngo protecting President Museveni izire no muramo burutamu yakwetsim konka man hata nagira ngo tukume twakwatsiri protecting the gains so far zurhwezo kugamba twantu basa kufaninga budget yihange bitreka cyana riga echo kukuma tugizire tukini mwe n'abanya-Uganda tureke kuteka ngo no gurukizo barumukiza kusimko shango wawe nje hoire note ko ujiplaningira oteho materials oronde okora jombeke oshya kugitaha Uganda hitwahika nyo ningira ngo twine cyo kuma kandi twine cyo kwesimisa reka tugambe aha setting ke yorembo rwito rwambara haza turi kujinywanisa na nintebekana se ya parish development model abo kuba omubyaro setting ya tekushana ne yakunu abo kuba parish yitu nibe n'abantu bije munonga akasenta akumwana gire mu mutima kareta abantu bakakire ningira ngo shomere memorandum yiyo aho kwachimwa habyo memorandum yambara city na Mbara district no koreka ngo orubuga rwabaraha parish level population y'ebyaro ne ya town zukushana kimwe bitayiro memorandum no kugira ngo bagire ko bayongeza sente ninga batwitirize batuhereze nka parish tujete A and B yemwe ahabo kuba abantu nibenji omukibuga ekyambarana na munonga hituru kugambira esente kuzurkwija tuzurkwingana nkezo watombyara haro ebyaro ebyayetorerwa ebirarire garkam konkite tukashitize na kwota ahabo bwinji bw'abantu nimwe habintu ebiriyo mu memorandum zaitu kandi no manyangu twine bridges ahabo mugera gwaitu okutwetorere tuchina yo bridges z'ukwenda man munonga nimwe habituterire president of memorandum ebyaine kureba ngo yatwatiraho
twareba ngo bridge zaitu zayombekwa tucine nguto mpango erizoba nanindeba ka clip ka president ahabere naganira yagira tumbarra sitibaka kunoncherere byaro konkito tukatwine bigenderwa nk'abanyambara tichurunji kugira ngo tutandikire ikaza nakimanya tubine agari y'amazima yakigamba nakimanya konka yanatuhabura konka yagira ati tsoke atikasitabine ikintu cyawo tuko ikintu kitu tukine hasi abanyambara bakakirondana bakimanya ngo utaboneza kurakakura weta kamanyire ngo cyarwa Buganda twakwatsire proti zahoireyo population nenda kwikaye kabinge mukamba no wakuzanya kayojo nagamba konka yanakigamba so kuganira no kwenda kubarata konka sitakagirata akagitereza kwa kana mayo abantu bakugendera so tutuyine cyango kitebekanise kureba nk'abanyambara ngo kitakashyireho ntuza kucikaho Akim president ari kuza kwija umucanga citeke Uganda nense ekuzire munonga bari also kurugirira aha kucondoza aminyeto nitwe binji message ya president eri kugamba directly na neminyeto ne yebari bobs ati president Museveni speech ye ya eriyo manifesto natuhereza background eminyeto kubizere bakaba affected by colonialism twagezere colonialism yaho emyoga eyiro umuntu akagira umwuga kuko buriyo mbizi uriyo muhigi uri umuhesi umwana ayiniki yabiri nakora ko wabiri ukora wasi imyaka yo gukora ugira umwuga so message ya president no kugira ngo tugarire emyoga yitetu abetwine emyoga yitetu abetwine policy ya government kagira ngo umuntu agere akiyayo korra ninga wealth creation kongo wealth creation no mutu agera mu programs nko kwizera PDM kugira ngo kora abase kutunga ka million kamwe ugire ci waye korra uhinje umwani kwa kugira intasi then by ne program y'emyuga emirmeje ya boda emirimo ya saruni emirimo ya yokanaka ukubija ikigenderwa no kugira ngo tukagarira emyuga abantu bagira imyuga colonialism ikigendero cyabere yine no kwita ubutaro bwitu local production abo kuba itu twatugera hakahaba hunke chance icyanzu no basa kukikoresa ubwire buringo unkabakira pressinga n'icyo hakari his one is babiri babishi bakabazeta mutatka na nebiji every products zona tukatuzina konka kugira ngo bakatutanga kumanya bamanya ngo akatare n'ikintu cyukuru so bita local artisanships aba babiri bakore biyite byahaka ninge bya Uganda ba yenda ngo bakora katara kabo ureta importation nachi so president message na discouraging even importation bariyone be namwe tukatandukana itote ukorre bitu abo kuba raw materials zirga zaheru kandi baheza bazigara icyo kureba no mwanya agamahanga agakongera umutinda hamwana tugako guhinga umwana baguye ha Uganda bagutwara cyo cyo kurebera hariho value addition project iriyo nekorwa kugira ngo tukakore byitu tuhinge byitu tubitaho umwani tubi exportinga tugera inanka exchange rate ya higuru so ahaminyeto message enkureroho eminyeto tureke kubihwa tweje kutanisa eminyeto itobatakarebe nangwa nanye n'ubimpereze kurwo mu myaka y'eminyeto inyangu ni bobuzo no basa kubocho y'imyaka y'eminyeto nyo minyeto wenyine uriya nitubihwa ntubara kutanisa turukumanya ngo guno mweshongozi uguno mwebembezi tukumanya ideology ihangane rigendera ha ideology ideas ukugira vision so eminyeto nimba higa ngo tukoresa kagishaka ubu businge butwine programs nungi ezirikiriye zo kuyiha abantu mboro izitwine twine presidential skilling hubs kugira ngo umwana no araryo P7 ninga senior 4 azum skilling hub ayejukanka ayejukubisha ayejukora welding kugira ngo akabaho idea no kurgomboro so eminyeto tureke kubihwa tuejumbira mu programs za government yo neco kubanza
to making sure ngo twakuma obusinge bwihangire obusinge tikintu cyo kuzanazanisa it's not by accident ko kuza kureba kushoma ibitabo bya President Museveni ureba ngo bikabiri deliberate action deliberate patriotism banze kundi ihangari yawo pan-africanism kunda Africa nka continent yitu social economic transformation kwaija development iwe waganyirwa muta enguto kore kuzabonera amarwaro geija kushoma kwabaho iwe nk'omuntu wa iwe hamuki wakoraki so finally ni democracy igitiro turebe democracy buri myaka 5 ntatekwa kuba hakarura habaho peaceful change of government. All right. So eminyeto to manye the right question zo kubuza abantu. Umuntu atakara bamunatera akabadi ninga kadingo kuzana yakwereza message ki. Utaka bataka kubeha bihamwe ndakora protest vote. After protest vote what next? So eminyeto tushime kuba careful tukareka kuresi wabantu abarukuronde byabo tukareka kushisha obusinge bwo bututungire ahabo kuba nimpamya abantu abo mu myaka yanjye tubakarebaga kavuyo tubakarebaga chaos gonga ejo mu cyo murungi tugezereho example Tanzania kavuyo kabiri tukarebere ebere bishatu ninga bino almost inambe y'abantu abafirit tukabasa no kugigama na destruction ebiri konguko no kugira ngo abantu abatine ideology abatine byo kugambara abatezi b'ubururu abarukwije abako exciting abantu batine kiriya vision yo kutwara ihangari yitu nibija benda ngo bakorese eminyeto so eminyeto tube careful tureke kuzanisa ubusinge butwine tureke kushishe cece ekitwarebereho security ekitwarebereho tureke kutuzanisa tweje mbere government programs zo kurugombo hariho PDM tuje tuzeyo kandi afande RCC yajya mu memorandum harimo kugira ngo tushaba ngo either batongera kasente ninga parishize zo mu town bazicyo munka kabiri ninga kashatu kugira ngo kasente kakashi kabantu then na nemyoga nayo tugeje mbere. All right. President Museveni message yinkure yakwenda kutuletera ni wealth creation intasia ya maka. Okay, let's get more into that kuturaje omukahumuro baza kuzo omukahumuro kandi kuturagaruce you know adeshonga zuwa gamba za pan-africanism na patriotism na mnonga habwe minyeto icyo cyumayisa ngo minyeto bataka demanding where they see something is wrong kugira ngo bareba aho icobero batakabuza do they take a back seat nababuza bata plus bayine kubuza abo kubara garukwa na yenzire tuvugaruke muri byo kuturaje omukahumuro na no kureba ahizo bari nyine okurira berri na arrangement aho twazisia na mobilization turi kwakira mu bembezi wihanga kibanza echo kwezi okuyikomina reka tumero tugaruka takarugati first. Season 2025-2026. Starting August 15th, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro, Carabao Cup, and our own StarTimes UPL returns only on StarTime. Subscribe to StarTimes Classico Smart Bouquet at only 36,000 shillings monthly to watch live on World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary. StarTimes Football. Kubeida Isi.
gune burundu kutwegitaho tuyaha TV West amakashozi Boma niho turi kandi kashishikari izuba birabona munana byokwezi 11 na Atayisa umujucerwa wa mukuru w'ihanga aburimbo rwiturwambara the RCC Helen Catherine Kamwine. This time I got it right. Chakukuri confusing and really. Kandi hamwena na ndugu Akim na umuhwezi wa RCC tuganira rutaya yoroma bemezi wihanga no kureba to ask prompt kureba kugenda misho questions z'abantu bakosa kwa bine nichi and one of them is tukuza kuzumuka humuro pan-africanism, patriotism. Ubundi abantu tucenga kugira ngo wabuze kibuzo, you are not being patriotic. Oshangu mwana umubembiri hanga iri menyeto iri come and by being come oshangu chamanyisa ngo batagamba batoreke kubashasha batoreka bakoreba because no shana na menyeto no basakoreba ikintu something is going wrong and they point it out. Is that bad in itself? It's not bad at all. Abo kubana wori omushomesa murungi waheza kushomesa nono ndanga abana babuze ebuze bakubuza bikuretera kumanya yaba kwetegereza ninga nibenda kweyongera kwetegereza ningo mwana ine cyari kwenda kwaburamu byona nibikirizwa okuba a patriotic person a patriot tichuru kumanyisa ngo tabuza ekiwa kureba obundo tetegereze ninge cyo kureba kitakugendaje actually patriot ndwar kubuze buzo nkebe konka mudo ye waburuzamu o mwame akimo yana presenting yagamba kugira ngo abantu nibabaraganisa protest vote what next after protest vote nacho kayakibagambire ngo numuza kugira omugisha kureba omucyara wa CNN aine the most beautiful wife nicho muri kuzakureba niyo manifesto konka a patriot nabuze kibuzo ekiri kumugaye ekiri kugaidinga kugira ngo aha tuterezemo aha kanindeba twashabaza kukikama ninga hakananta hetegereze haze kibuzo cyo ntiba kirungi kitebekanisi hanga no bakuba hayina hane henda kukikama konka takukibuza mutuma go kuinsightinga ngo akaroro kukarahwe tutagenzireje tutego kutahakavuyo hatecho noreba ngo go patriot konka wajiroti nitwenda ngo twetegereze eki ihanga ryito ndigendarta kantureba hatari harungi umuntu nakwetegereza kandi akuhana answer eshemerere nangwa no government yakubetaka kitera attention ninga kukireba etungo mugisha go kukimanya ereba ngo twahatereza so okubuza no kwenda ngo umanye imwe minyeto na munonga abo kube mwantu batebeza tumukumanya no shango umuntu azarirwo mu regime eji takareba gartaro takahurraga president nabinga abantu takahurraga mu president itsuru umuntu shana na hurra presidential pardon ahurra kuba kutera tia gas that is the worst you know ganda bamwa harito tukareba masasa gakweshuka nkati ya gas so umuntu nanango amanye kwarabuze cyata kumanya tucyumugambere kandi no mu rumogo itukureba ngo twayongera ko bahabura no kubagamira cyo kurebera president yikirize ngo ba youth babe represented even in parliament ecyabere kitaruho kare yagira ngo bacyara bakaba batagera bugambero naboreka babe represented in parliament at all levels kubarabe bariyo bagambirire bagenzi babo kituherezo mu gishabura umuntu kugirira ka aha kukikirwa kutandikira cyaro kwika parliament cyatuherezo mu gishago kumanya ngo abakazi kubakuzo mu leadership nemenyeto heine cyukwinuka abo no bwenge bwabere butaha bwangirwe kumanywa taruho munyeto gwayo ngwasa kuzo mwebembezi shano ko bwayusi bwo kuza kuteganisa abantu kongo obwebembezi kugira ngo at national level minister wa youth ninga minister yo munyeto no maratari wa youth konka kiri yo munyeto echo taino we nakimanya mbweno ogwo mugisho gubabahero gwo kukikirwa andira karyanya gwo kumanya ngo ekibuzira abakazi harihora kigambere ekibuzira minyeto harihora kigambere ekibuzira abantu abeine oburemo hambere yabo hariho barakigambere no manya ngo myaka yenyuma tukatwine abantu abeine oburemo hambere yabo bwinji abo kwa bakabatajemwa barwara polio nebindi bamuga konga tarwa aberekirizwa kuzana umbantu no muka kwijakara mutyabagenyi kongati no tuchikirwa mu parliament twine na ministry erikubakwata eminyeto mwine ministry erikubakwata
abakyara twine ministry ekutukwataho ekyo nikyoreka ngu NRM government ahansi y'obwebembezi bwa president Museveni akaija namanya ebyasasiza abanyayuganda kare. In terms of investment nkihanga na priorities zitu korwa noreba okagira ngo eze zimwe ziri nizikorwa nizifavoringa eminyeto because no sure to investing in security largely our security budget zije nebe security budget actually ne kwata munonga minyeto why eminyeto nubo bari kuzomu mahehati nubo bakuzomu police nubo bakuzomu prisons nubo bakuzomu sectors ezuri kuza front line so security yane funding kugira ngo tukumu buteka atagire cyabateganza na protecting a youth abariyo mu institutions ezo bakobere nibafera abo kubota jango rutaro ngo ninkasho nko kuturyaha ngo buri muntu nagambo kuyayenda shora rutaro kurukubaho nibo bakufa so ya funding security na ya funding eminyeto kugira ngo one ihanga ryona rebe protected two abantu baita bariyo mu security agencies babe protected bareke kugira kwitwa so youth num benefiting abo kuba hati nyoni bachin recruiting mu mahe nyo hati bachibasa kontasi ya mahe konki when ba recruiting konka shwa ba protected otaba botaine budget kureba ngo ine byo kurwanisa oino kora abe protected kare otakayitsurwe kufera hartaro. All right. Tibyo byonka nibinje buri program ya government katugambe ngutu hariho bayuse ngutu zibatakwikiza bakurabamo hariho bayuse abaine bakutunda ebuzira katare kabo kabyo hariho bayuse bakorirwa ro bakaja nkatimwa yuse mutazamu hariho UPE ne targeting abahi neshomesa bakamwe n'abemyaka yitu yone John budget ya youth okushoma kona at all levels in youth. Okay. Buri project ya government yone yorukumanya ne targeting a youth. Okay. Bare tangu ICT no tekateka nkamwe na kizagar Kenya maze kushoma bya computer no kumanya ko arabikose no ko arabitwaze. So youth budget nimo muri kukiza yo budget umwihanga. Konka imwe numwenda ngo budget ya youth. Konka ba protecting hango mu security ni youth ba shomesa bana ni youth ba tebekanisa marware itukubazara ni youth wache tegereza abo kuba bakazi bakaba fanu bazara hat na mwana wafana we hat tajurwejo budget ya health yo kujema ne protecting abana baitu niyo youth kugira ngo mwana yimuka amjemirwe arije nazakura inamagara marungi yona ni youth budget yanyu 90% eyangere ne ya youth. All right. Since you are from the same office ya security echechuzo njakushabuza mwena and first wana Akim umuka ba campaign abahwire specifically aba NUP obwahwire they were escorted by the police and there's been things of tear gas ahabwabo abarukuba raude abarukwenda kureta akajagararo naba NRM kwa kugira baenda kureta mu ukujagara we should we expect tear gas na arrests abakwenda kureta abakuba threat to security yo bari bobs hati nakugambire ngo ebyo bine ebirukwabara government ninge birukwayahayana a government bimwe binati bine ideas bine ideology procession eje warebere ya nupu tukatutagikirizineho na nupu candidate aka hariho clear route ahari arabe akija akararum ahari arabe ari kuza avenue akara suppose kubanza Mbarara district then aije bwanyimaze azembara kongo kubure byo kugamba hatubenda ngo bakorese ka sympathy card ninga bagire confrontation na police then baguza amahuru mbone kuba rebere procession eje yakuzurwe really was it in good faith? Did he really have discipline? So okutana naha nup ninga ibindi NRM in a clear ideologies and NRM in a discipline in a discipline to mobilizing but okutana hari tugamba ikirikwenda gukorwa to identify ngikiremere ikirikwenda gukora tureba way forward so kuri kubo ine cyo kugambira abantu kuko nakugambira
ideology ya NRM ya patriotism, pan-Africanism, socio-economic transformation, democracy. Four clear ideologies. Yeah. Biri clear. So nenjiri tuguma tugambira abantu, we have what to say. Twina accountability, to accounting ibikozuru. Is campaign rallies ninga mobilization processions no koreka ibikozuru. So kuri kuba inebyo kugamba turi kuza kwemerera hagati y'umuhanda ukenda ngo bino wagambira n'abantu no wene discipline. Na nekindi hariho guidelines za electoral commission. Electoral commission ni mushitamana n'abakama ba electoral commission mukora route na yakora abana arabaha naza. Nje cyo takurebera ngo habaho confrontation n'aba NRM because they are disciplined. They have a very clear ideology binebyo kugamba. Cyo cyana ningambira emyeto no ikorosibwa mununga. So twine kutahamana tukabagambira. Kuraka nakadodi. Hariho message yone kuberu. Umwije no yirukanga kureba umweshunguzi. Hinaba takarebaga mweshunguzi. So bijana birukanga. Kana na leader wabo kugira ngo taine kiriya ideology. Ahimera nka hagati y'umuhanda ataho nankarari. Funganya ndakusima mukamanje RCC. We were very patient tukagumisiriza. Twaguma pushing, why don't we? Konga mukamwiti yamanya idea ibabintu agenda ibabibaruho bakandi benangu bakora amahurire. So twagumisiriza bakora uko bakora n'ubwire bwabakwa na reya nanka yambara tbaragikoze. So I believe ngo abantu bita ba NRM bine discipline kandi bari patriotic no bakundi hangari yabo. Twarkwenda kushisha business z'abantu, twarkwenda nimpega abantu kwara kutura bintu twija tukuza bomba chayi kwakira president. Twimuke kare tanje kare umuhanda. Bomba ni impango kirungi abo kwantu expecting a region yona kubiriya. Alright. Bomba ni impango uje kare ushitame kare umwanya gwawe kugira ngo utunge message n'ingengeri ya president first hand takategeza kuzagambira atugambire plane zatwinire na hatwihire na tuyuntuza. RCC nibagira it's alleged mwaza kurunda abana bishomero mwabajwe ka t-shirt zairo mwabapachira amatamu buses mwabareta mwabataboma mwabatrapinjirayo. The army is not even allowing them to live at leisure kugira ngo mbona abantu mbona mbajimu. Nyandangu kugambira ngo abanya-Uganda n'ingabo opposition abari kwakanisa government tubakabura byo kugamba. Echo kubanzo ryo munyeto wo no advocate injira for youth. Hat kandi wajira ngo abana ba secondary school abari youth kandi bar voters batagira umugishago kwija kureba president yejo democracy. Bobo nkano baba bamaraho bwabe bwabo. Konka tarho police tokahuriro mobilization yitu tugira ngo abana b'amashomero schools must close. Wachurira ntukigambaho turi kujema ishomero kucinga ishomero rya konka ishomero ba teachers n'abana abari umyaka mikurere kutera karuru baino bugabe kwisha kandi kwara chachi nibaza kumatisha atakwa agenda mbwe ntugire ngo abana b'amashomero imwe mutashora t-shirt kandi kwara hezo jo tuba youth to mukatu yawo bugabe bwitu mwatizura kure omwe bemeze witu nyina abana nanye nkabana. Umwana omwaka mbuza yanja tukonga mame abwenje mutakure kitu abana bishomera bashomera mu UP itkabanito twaterera president Museveni akarura nambuza ndabwenje hati twe nitwe inebya tukorere hati mwe abakumuterera imo bakashanga mwahirize kushoma tarabashomeze mbwe nabwenje nozubiro gwo mwana wishomero rukushomera busha kwijana wakahuriro mwe bembezwe cyarwenda umugamba taino uturkwenda kujema kwija bomba konkani twenda kwikiriza orukwenda kwija nkahi bomba n'abana bishomera ba secondary bamwe hari abo kubara bari abo kwija kandi hari uturkwenda kujema kifuba ngo ije ejo kutrapping in abanya-Uganda ejo tingumayi bakuki ebyo nibabikoze kumanya ngo ebyabo tutatebekenya hari umunya-Uganda orukwija kureba akaija kuhura message ya president ngo bamutrapping in konka hariho security controls. Twagira ngo ubwo muhanda tutukuza kugukozesa iwokenda ngo jeme kifuba ngo rwenda kurabamo tutukuza kukikiriza abo kubahine kubaho ibyo kwerinda. Echa kabiri mwine kumanya ngo president Museveni natana n'abakandidate abandi
ni president akiri president wihanga security ye nekirizwa detail neteko gumane kore mirimo yayo mbeshika watu kawano tubuza ngo tukekereza Bobi Wine kora procession mutawoni we katwamuhaira obugabe no buturatara umuhaire konka tukamuhomugisha ngo tutashishe bintu by'abantu abo kubeki yabenanda kana manyango mbarratene yo buhagize ya leta nabyo yaretsere yabashomba nahi yabenabo haningira ngo yabere nahingura mukareba basi nigarukayo konka twamwikiriza nka candidate ngo aina hashemere kuraba kuzaharareye habo kubakari set kuzaharare ekiya yangire kukora akenda ngo araba hagati ya town ha business z'abantu na kugira ngo mbarate kiriye ya municipality yakare yabere tagira business hati buri muntu ine cyaro gukora yakora procession hagati ya town nkuturamugambeho bayite bintu by'abantu botse petrol stations bayiba bintu by'abantu abagabo babatunga umugisha twajango okay murabemo mbasha abantu akagenda nabo hatababikire ninga bakatsigara mbara na hati ntukigamba nabo wabarebere bona bariyo barigayo tegereze iki kuzakubarara ya president Museveni waramanya ngo nupo yo kuteka ngo ekaraba atero konka nyenda koreka ngo tarho umuntu bakuza kugema omwana kwareje nawe ari entitled kujwara t-shirt yana yenda kunga tarho ece kibara kutama umuntu na kureta abana bishomero tubajweje abana bishomero n'abanya-Uganda neminyeto nubo bakiri kwenda na message ya president kujihurira nibo beneficiaries zo mwihangere no nakutandikira ngo natandikira kugemwa azakushomera busha ahikakura bakamuhereza neze ntandukwa akabaho so nawe ari entitled kwija yabanaye yeta abantu mobilize them bet rero twende ayabare mnonga bobs abanya-Uganda abo kwanyoti nkwenda kukoma boundaries ambara city nambara district ecyo kubanza rare yitu Negate Mbara district nkomuzeire wa Mbara city turi hamwe omuzeire n'omwana turi hamwe rare nemwe eneza kubera boma ntego kutaho mchayito kutandika shaye mwenza kwa twegwire checkpoints zaitu zona abantu batahemu twine byone byo umuntu ari kuteka kukozesa hacaya hobero ebitariho nebyo kuri yabo kubera electoral commission takubikiriza konke byo kunywa byona ebyo kuteka hatari umaro agar kusinza tuja kuba twine byo kunywa ebiri kubasa kumara umuntu iriho ninge byakwereza amani ngasoda n'amatene bindi nuza kuba biriho omuntu aije kare atahe mukare arondo mwanya gwa humure tutegerezo mwebembezo yanga kandi candidate weitu abanyambara district ntushabango imwe murigire yo kimwe district says twetorere mwena mwije abambara city izoba rumwe ryonkari turi kubasa kuherezo mwebembezo wihanga kumoreka ngo nsimira state rumo nsimira businesses twine nsimira obuteko burho itwe twizire kimwe twena tweyo atagira no wagumayo kandi kutari kugema wihaho kushaba ngo bayije abo kwana bo bayiniruho ryo kureba umwembezi wiyanga kwari kurabaho naza handi batongana bititwe katatikaho hati yaza kwisha ubwo ngo mugisha gwitu kwikaho tukasiba nawe netwe tukahorra ebi arakutugambira o manifesto ye RCC yabare munonga bakora kutikaho ndugwa Hakimu mwe bari munonga kutikaho niyo abantu tureba twendeze birungi ndiyo umuntu uri kukiriza kugira ngo gendo yehurire ece bakugambira uhurira and then you make an informed decision okutera karuno kwawe we advocating for a peaceful election period abantu baronda karumbu sinje bagende batera karumbu sinje kandi bachuzinga abebembezi abo barukwenda but in a special way okutaya ya kwa candidate Yoweri Kaguta Museveni we nkwako ndiko mutana kugira ngo niwe ashitame umutebe ya mukuru wiyanga is the president of this country so by all means Mr. Modi you have to pay attention where ibera yona tugambira and then make a decision twenda kuboneza birungi enjoy your weekend tuzakureba kibanza cyo kweza ku 12 mukashozi boma tukutayisa mwembezi wihanga good morning Sisimuka yabaniye kukibwaho. But here we've got the loan. We've got the loan.
Tell me, what's the secret to your success? Maria is my inspiration. Everything that I do is to make Maria proud.